Terang. Tengah banjir tang buku. Tayang. Tengkan ni tak harap lah. Kila sa TV. Pacet pelak pangeran deh. Ya bajan dari ngat rabi terang. Alhamdulillah. Tak ada rokok kada pacet deh. Mai teh tak terabi. Je kenjong. Pasopan rapa. Engkor RT jong. Oh iya teh. Ya teh. Sekarang teh. Mai teh mana terabi teh. Tak terabi teh dong guys. Oh, ayo. Terang ojen teh. Lu teh. Bonjolan kada kelakar lah. Bendem aja. Biasa. Aku udahan bunyi no si toku. Cereng pasak aja. Cek malam ria. Ntar mau benapa? Pring apa asa? Saya nggak le, kursi di benian. Ya teh. Sumpah. Arona kan. Nah, oh iya. Oh, Arya. Juga pendina. Ya tak ada teh. Kayak gitu mah. Kiatanya ya. Ya terabi ya. Masuk antar ke pasar. Bagi anu apa gut nang dina. Tak terabi bentah. Cek kasan azan lembur kumandang. Jengkok selalu dibiak kita. Iseng kete. Selala benar tak apa sah. Lemalam kita atrabi ya. Yang jera pecara sarul. Tidak ada boleh teh. Orang rekan BTV awalnya terbita sebadan orang reh. Ja mesti aku dua terabi. Tuli kala songkon dan tak dina bi kok. Maksaan deh ya kita. Aduh, pas habisnya alasan Rul. Pas kala songkon Rul. Merokok aja. Oh iya teh. Apa ada kok? Muntah beda ya. Di setan orang roh. Nah, dia kan baru tangerang ya. Ya. Maju ramai ini ya. Tunggu terpaksa. Ya, turun. Mungkin kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Butai. Cakap kurang maru kereburi. Ya bau. Mereng kan, sebentar aja. Mereng tak? Cik sengan gue sih terabil. Salah abid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Akatis. Apa kana? Kalah, kau tak sekolah. Bila saya telur. Bah, kalah jauh ke bayi jempol. Mau mana kok muli ya? Boh, cek keburu kan dah. Cek lain ada semua. Tak fikir. Abid ke dulu. Muli kok. Marakan tis menyiga kado. Kesempatan deh. Sandal pan mata. Jangan dia buat coba. Malah buat online kok terakhir. Arya mapan deh. Malboro. Tuh. Aman. Mulai kok. Mari kau lagi ngaji kau. Lebih mau lebih malam lebih. Nah,
Beh, di matang sandal lah. Mata ada tang sandal kana. Ayah, siapa bengal ngalat tang sandal ni? Macam tak kena nak kena dia nak. Kelak le berdesa kan. Tahu. Sedia letang sandal le patah. Aduh, macam le tak kena nak kena dia nak. Tak nampak sandal kiai ni. Nasib.